Hello, dear student. Bahai tongbai. Akhaklay kahamno tongbai na hanai. Angmo kahamno tongo. Tini kaisa notification tuwi phaika abungka. Taklay je class 12 pass ngi rungnok kotor eba college level admission nana hanai tongo boroni bagi kaisa notification tini nongkhorka. Inke abno rugina जों tini salainai bahai ke admission nanai bahai ke boro admission nanai ba tam subject roko nanai abo nakhangke bahai nai abno tini जों tini notification kaisa mankha ba tubui tongo tabuk haitangke kwbangma Facebook roko nukha ओंखाय mainly official website ngangke taufano nongkhriya ko haifano Facebook rogo WhatsApp rogo kwbangma jagao ba kwbangma source ang o notification mankha angangke abno chungtamo nainele ngangke omo taklai 12% gai college o poinai hnei tongnai borokni bagui o notification ngangke munai song ni bagui eba taklai ketal college o habai pornai hnei tongnai boroni bagui o notification Inkyamo Government of Tripura Higher Education Department Agartala Tripura means notification regarding admission in first semester in Government Degree College in the academic year 2025-26 means takalai je 12% ngi jong saimeno CBSE rog rokha TBSE rog result roi paikha angge tabu admission ngnani pala Inkyo admission ngnani notification nongkhorka angge jong tabu obono kisa nainelene bodino admission ngnai bahai ke ngnai aborok date dok saklai ke angge norong tam khlai thai ekdom be carefully mark khlai nai ingke taklai ekdom sajak only online moto simi college foreign bagai puila apply mark khlai nai je online apply khlai nai borok simi na admission man nai ke offline moto taklai admission najak laknai odobo sijak tongke sung phaidi nai le angke omo taklai je 12 pass jak ba sema pass ni poriya khobor ni bagai o notification Girls Hakatam Sakata pass out of student of higher education examination who are interested to take admission in the Gov Degree College, Gov General Degree College Higher Tripura during academic year 2025-26 are hereby informed that admission to the first semester in BA, BSc, BCom, major and minor courses will be conducted as per the following schedule. Students are requested to apply online in the summer portal as per the schedule given below. Gangke summer portal honai jeng DHE mane na Department of Higher Education honai jeng official website ajaga se fill up mak lainai ka ajaga summer portal honai kaisa application online apply rokni tongono nga ajaga jeng mahap nai nge tabo suk boroni website o update ngiaku ngi thangan Ingkoro saklajak date of submission of online application through summer portal tai jeng application mark lainai ka abo iko 23 pass 25 nge tini 21 nge khana 22 nge next nge 23 ni sini 30 tarik jora 12 ta horni 12 ta jora o online khlai manai ba online khulokjak tongnai gangke ko website dajagarbo ko https #highereducation.tripura.gov.in or duita website dajak o website habai summer portal habai apply mark khlai nai so apply khlai ni ekdom be carefully apply mark khlai nai tang ni যেমন ইমেল চাইয়াখো ইমেল হামিয়াখো ইমেল ni password maniakho ni mobile wrong number jakha ngangke omo very chayang nai tangi ngangke omo norok tau saimi abon ulo saiman ekdom nung je email id ro abu nini email id nongna nangnai nina dogandar khlairi ma bai englak dogandar khlairi ganganga a email lok pogoi thangnai Nina a email je college paya sak samungo nangnai Nina email je nung pori tongsa samungo nangnai abuni bagi nini email id ro kahamuna ni nangnai nini email id ro password nung saimana ni nangnai hake apply khlainya ni furni ko khaitang ke do date of publication complete merit list nga nung je apply khlai paibe khangang ke 11 তারিখ 6 মাস o jago first round admission ni bagi website and notice board joto college ni notice board ba college ni website o norok admission mana manai maya omo nongkhornai merit list nongkhornai heita
engkamo tarik saita engkamo merit list first merit list nongkhonai 11 tariko 6 mas haita engke first round admission engke total admission physical admission na college with original test team monial sensa engke aro je ning je physical mathan nang sak baitang college thangi nini original mark sheet rok tulangi tai living certificate must be nangnai engke nora mutinaldi college poinani bagi noro class 12 je pori tongo a school thangi logi no noro kari nabai sidi norok ni living certificate means character certificate ni mana living certificate ni mana kabuno kari u ready khai school ni kari to ni bade abo belai nang abo kring gangke norok ni admission man yarok phana ingbi mano kunu college o abo haike kora khlai jagai man haita angke omo first round admission angnai 13 tarik ni simi 18 tarik jorangga 13 angga je holiday bat khlai angke omo first round angke puila round no mai angke second round phana manan chances tonga angke bornaro intake capacity busuk seat tong abuni anusare norok no list nongkhonai haita angke je bumu eko gana gini tongo ba je bumu I nang merit list tongo waiting list hoya puila ni round angke je merit list tongo borok admission mana inke publication of vacancy is after first round admission subject wise vacancy position will be published by the college individual at the college website and notice board angke 19 tariko 3 PM publication of vacancy list tai waisa first round admission payment ya gulo norok no tai waisa borok busuk seat tongko phunuk pine bo college of busuk seat tongko phunuk pine haita 19 tariko get the publication of second selected angke teusa second round ni bangi abo 19 tarik date of publication of selected candidates for admission in second round angke omukhe 19 ni setom first round payment ya golo 19 tariko taisa angke goro taisa tom 19 tariko date of publication selected candidate second round ni bangi 19 tariko taisa nongkhotpin ke second round taise physical thangi ma working life to nai borong angke 21 tarik to 25 tarik dora second round admission pinai means puila seat pungyanga je seat onusar taisa boro list nongkhor pinai je college ro khaita okay publication of vacancy list after second round admission subject wise vacancy position will be published by the college individual at college website guys jodi second round admission paibo seat toro khanganga borok taise seat punuk nai busuk seat tong khochini college abun onusare noro voting phaiman honi taisa borok seat punuk nai okay starting of class tentative date nganga 1 tarik July mane 1 tarik 7 mas nisimi class first semester one class ngai henai oro saklai jak tong haita okay after second round admission if any vacancies available the remaining admission process will be carried out by the college authority from the remaining candidate in the merit list okay second round ngai payment yaglo juri ni college seat khali tong khangange borok taisa borni website or nai sinorom seat khali tong ko omo hama hai subject norok admission nake ngai mano honai norok no hunuk sak nai haitangke all the application are to be made in online mode ngangai ko sajak no manuals admission form shall be entertainment kebo offline admission ngai manglak joto admission ngai online je apply khlainai rok borok simino online apply khlai admission mang nai ngangai kebo offline khairia ngai borok krak ke sairi ko jaga haita admission of any student will be finalized by the respective college subject to verification of all original angka je admission ngai rong borong ni final submission mai final check borong ni je document tomaro ready khlai bai kanga original lo mai bai kanga ke bini admission dok ready ngai haita angka subject wise in the capacity of college can be sent at the website directorate and the college angka borong ni je subject tomani college of chini college am subject to mohai vacancy mohai mosuk amro phono gunai okay information and update interest ketek ese belai kok tuma kaham je ambasa bakhani borok ambasa hanai GDC government degree college ambasa hanai college ketal khuluk jaka chai government degree college kakrabon tei government degree college korbuk hanai kaitham college taklai open khaba chalong khange korbuk ni borok a college poriman senai ambasani borok ambasa college poriman senai kakrabon rogo poriman senai ke belai no kok tuma kaham borok taklai borong ni nogana no porimanani chance man kha haitangke
o jagao hekorok saklai rikha bahai ke ko important notice regarding admission in the first year government degree college abo haita ke o jagao borok sai rikha academic year 2025-26 admission process online mode only through smart portal. There will be no scope to apply for admission in offline mode. Offline admission so a student are advised to register himself herself in smart portal on and apply for admission in government degree college of their choice. So their choice in smart portal higher education official borogni official website Summer portal ne kaise tone aro habui norok apply mark line so okay student need to go to the web portal directly ko jaga or higher education director of higher education ma thangna ingai ko website jak tong o link go habui norok mark line so okay tam khlaina nangnai ke the student need to create individual registration ga box sa jono registration login id rok mark line ke jengab to simon pula registration mark line apply खालायनाय फोराव निने आधार नाम्बार रग फानो आधार कार्ड रग बै मा खालायो ओंखाय ता जों जतन साइमोन के बी केयारफुल apply खालायफ्रु निनि मोबाइल नाम्बार नंना नांनाय निनि ईमेल आईडी नंना नांनाय का आई ईमेल आईडी बो नों पासवर्ड मानो आबो हाय ईमेल आईडी ना नांनाय तां जांके निनर ओटीपी संगनाय आ तो ईमेल आईडी ओंके नङा ईमेल आईडी न साइमाननि नांनाय आ पासवर्ड दं तां जांके अमां तां साइ दंगे निनि ओ ईमेल आईडी निनि जे परिसाक ओ ईमेल आईडी बै मामुंसे Nini ulo result line ni kau email ID nang nai nang form fill up admission ko exam ni form fill up khane probo ni no email nang nai abu ni bagai email very important ngang ka email ni ID rok ni password rok noro mani tongna ni nang nai ke ekdom amu pokhang ke sagala email bul rok ke sagala ni phone number bul rok ke sagala haita ekdom be carefully kaham ke khlai di nor dukandar na ready kha khlai di ni dukandar to borangri manan bagai phat khlai nai ni bumung saya rok ngan chances tong ka aborok naikol di nini bumung da chak saya nini email da chakat saya aborok naikol narok maklai nai okay ni je nangmane request rok nang khangang ke nini rubai khang ke after registration candidate can apply maximum for college ke nang chaita college apply khlai mane form fill up khai pro chaita college form fill up khlai manai ke to major subject of their choice can be selected ngang ke nang kaini choice ma khlaine kaisa college nang apply khai to ngang jeban MBB college ngai MBB college nang duita major subject mane na honors ngai je nini mark kaham nang abuno honors na nani chaito bitang ke abuse select nai mark base nang select nai ngang ke two major jeban pol science ani kaham ke pol science kaisa tai jodi history kaham ke history kaisa ngai jodi ani kokbro kaham gang ke kokbro kaisa ke duita choice mark line kaisa college on ke chatta college naro select khlaiman ta klang khumlung kaisa nanai MBB kaisa nai BBMC kaisa tai telemora kaisa ang chatta college ang duita ke nang o college ang khumlung college ka ang kokbro phan rakha inke kokbro pol science inke BBMC ang ang history pol science ai roke pano nang select khlai tobo duita select mark khlainai honors subject now. Okay, while choosing the college and subject, utmost care must be taken so that there is a high possibility of getting selected based on je nini kaham subject kaham je performance je mark kaham abuna nang maiman thoto abo haike nang ba bo college bo bisi seat tong a seat du nang choose klaidi a kok sa haita selection of student will be done strictly ekdom subject wise merit list ekdom aro ceng ra kri je nini mark rok kaham ke naijak nai inke nang jodi bul siribo nang admission thangpro nang manjak nai kini na mark rok akorok nai mark box hamaro bail ke box hawi nang bul fan khaija kanga nang jodi ara thangi manjak nai haita hake check khai nang admission success nai okay angke okay jodi if a student fail to secure admission into any of the college applied for she will begin further opportunity to apply to college still having vacancy angka jodi nang khaimari ge angke jemon baksa je back paper man khanga boro tai se roi pass ngai boro college porne mu jongan boro ne bagai bo
सेबसाब दङ न बरंनो तै किसा एडमिशन नंनायनि बागै तैसा अनलाइन एप्लाइ नंबा खुलुग्रिनायनि चान्सेस दङ अरो अब हाइकेन साजा हाइता तब बरबो मानन हाइमा दङ हाइता जतनि बागै न सीट पुंया हंगांके माननाय हाइता okay during registration care should be taken to fill up email id mobile number and hangke of phone number or mobile number or personal information of other number of amorong kaham ke redin hangke mathematics mark in madhyamik examination okay nang madhyamik go mathematics number busuman ka abro fill up ma khalai nanga okay marks of various subject taken in higher secondary examination photo other relevant information proper manner so that registration is done properly haita nini je photo sanmaro abro kaham ke rekha gese nini application ba apply खालामनायनि सक्सेस जोंनि हायता गांके आ सक्सेस जों माके नङाबो गायसा प्रिन्ट खालायना रे हायता नि नाबो ओलो नांगान हायता गांके नर एप्लिकेशन खायफ्रु नरंनि बाहायके सिलेगन गांके नों टोटल मार्क बुसुमान खा गांके नों टोटल मार्क जाम 250 मान खा गांके नों ताबु मेजर बो सब्जेक्ट रिताव गांके मेजर हिस्ट्री रिताव गांके हिस्ट्री बुसुक के हिस्ट्री तै साइड गांगे ताबु 250 प्लस ओ साइड नाय हायता हायके नरनि मार्क कारि जाक नाय हायता गांके हायके जे गोबां मानाय बनो सगां एडमिशन मानाय बा मेरिट लिस्ट अफ फाइनाय हायके नर फर्म फिल अप बा अप्लाई मा खालायनाय इनके आबुनि बागै नर जे साइमानन बागै हेल्प डेस्क हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्प डेस्क नरनि बागै केसे हेल्प डेस्क खरजनाय आबो 10 सिमी 5 जरा नरक आरो इमेल आईडी रक बा नरकनि जे कोनो नांगमानि जोगाजोग खायमाने फोन नम्बर रजाक दङनो नरक फोन नम्बर बै गोरोङै मानो ताइ कलेजनि वेबसाइट दगबो हेल्प डेस्क नम्बर दंनाय आरो गोबां टीचारनि नम्बर रजाक दंनाय नरक एनी डाउट एनी इनफरमेशन नांखांके नरक आ फोन नम्बरखौ कल खालायनाय मानो गांके आबो खोनासनि रंनि बिसिङनो कलेज वेबसाइट दगबो आपडेट बायानंका आ फोन नम्बर नाय नरक फोन खालायनाय मानो एबा कलेज रग थाङि नरक सिया हंगा गानन कलेज रग थाङि मालायनाय मानो हायता गांके ओम हायके नरकनि एडमिशन अंनाय हंके एडमिशन एप्लाई खालायफ्रा एकदम आं साइटआव बी केयरफुली एप्लाई खालाय मार रक साया मार रक कम रजा खांके नों सिलेक्ट इंया मामां थांनाय आबो न काइसतै को एडिट सिलेक्ट खालायनि चान्सेस दंला वाइसना एडमि को एप्लाई खालायजानानि नरकनि राइट दंमोन हायता गांके बार बार नरक एप्लाई खायमे रपन नङै मानतां गांके एप्लाई खालायनायनि बागै आधार कार्ड नाम गाननि आधार कार्ड नि नम्बर बाय खागे तो वाइसन खालायमाने गाबोन बी केयरफुल एडमिशन बा नरक एप्लाई खालायफ्रु नरकनि जाते मार्क रक बुलुंयाते मार रक कम रजा खांके नों वेटिंग लिस्ट मां खालायतने कुन चान्स मांगालांगा मार रक जे सानमानि जाय जायके रनानि खालायदि इनके दोगाना थांबो बाइलके जे दोगान गोरों आ दोगाना खालायदि थांनाय र गोबां मा गाहाम गाहाम मार्क मानजाक सिलेक्टिं या तां हिंगांके बरंनि मार्क कम रजाक इनके अम हाय ताकलायबो नुजाकनाय इनके आं सामोनि इमेल आईडी र गाहाम के तोनि बायदि अमुखा नरकनि जनरल इनफरमेशन जे ताकलाय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खमुलको खमुलुं हिंदी बीबीएमसी हिंदी एमबीबी हिंदी वुमेन्स कॉलेज जैसे जगह पर नरक चाइटा सिलेक्ट कॉलेज सिलेक्ट खालायमाननाय एप्लाई खालायमाननाय आ जागानि जत जागा नंखरकाबो नों जे परिणाम मुसुमन आ कॉलेज थां एडमिशन नादि गेमंखा नरकनि ताकलाय 12 पास संनाय रकनि कॉलेज अफ फरायनानै एप्लाई खालायनानै जरा सक पाइके आं गांके 30 तारिख जरा 23 तारिख सिम 30 तारिख जरा नरकनि एप्लाई खालायजानानै जरा आं गांके काहामके खालायलायदि बुल सुलक तां लायदि तां गांके अम बुल लं खांके एडिट खालायनानै ऑप्शन दक लांका दं गांके अमो जे नुगनाय रक नरकनि गानागिरिनि बर' गानागिरिनि मोनाय जे तंनाय रक किसा शेयार खालायदि सावरि बायदि अमंका ताकलाय 2025-26 नि कॉलेज अफ फरायनायनि बागै एप्लाई खालायनायनि बागै नोटिफिकेशन इन बागै आसोनाव सिदन जतन हरका